Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. SAPU e ne tshwere kopano ya go rarabolola dikgwetlho tsa bašwa. Mo go tse dingwe, mothapiwa mo lefapheng la thuto la Northwest o atlholetswe dingwaga di le 3 kwa kgolegelong ka ntlha ya tsietso. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Mokgatlho wa Sepodisi sa Aforika Borwa SAPU kwa Orkney o ne o tshwere kopano ya bašwa le barutwana ka Labotlhano kwa Umuzimuhle ka setlhogo se se reng Itlhokomele. Tiragalo e ne e ikaeletse go godisa kitso ka ga tirisodikgoka e ikaegileng ka bong, thibelo ya bosenyi le go tlamela baithuti ka didiriswa tsa go tsaya ditshwetso tse di botoka tsa botshelo malebana le thobalano e sa babalesegang, tiriso ya diritibatsi le go ima ga bašwa. Morulaganyi wa moletlo yo e leng modulasetilo wa mokgatlho wa Sepodisi kwa Orkney ke Dimakatso Chabedi. Name is Dimakatso Ntepe Chabedi. Nna ke chairperson ya South African Police Union. I'm a chairperson mo Orkney Police Station, and then ke bone ho le bohlokwa today hore ke organize event enana. Ha ke etse ke le one ke etsa le CPF concerning ya hore bana ba rona ha ba utlwe, especially bana ba tlang ba hola ba hona le challenges se ba kopanang le tsona, like ho commit suicide and some other things, ba rata le tjhelete e leng ha ba e sebeletsa. So ho bohlokwa haholo ha re kopane re le di stakeholders and then re thusana ka bana, re tshwana re le batswadi. So phepheso ya rona ke hore re thusane ka bana ka rona ko nngwe ngwana ha o mamele ha ile wa hao, mare ha ile nna ke tlang ke fihla ke bua le ngwana hao ha ka kgona ho mamela. Ene ke a tshepa hore next time go tla ba beterenyana ha re ntse re bua le bona. Hobane re tshwarisane le matitjhere le batswadi le di-stakeholders kaofela ha rona. Ke nahana hore next time re tlo achieve bana ba leng hore ba tlo kgona ho mamela. Re tlo ke nahana pregnancy ya bana ba banyane e tlo theoha le crime e kana ya theoha. Ha ba ka utlwa ho ya ka event ena, ha re ka dula re ntse re khutlela mo eventeng ena re etsa. Mo go tse dingwe tsa mono porofenseng, mothapiwa mo lefapheng la thuto la Northwest o Leboge Modikwe wa tlholetse dingwaga di le 3 kwa kgolegelong Labotlhano yo fetileng ke kgotlatshekelo ya magistrata ya Rustenburg morago go bona molato wa tsietso. Ka 2023, Modikwe o ne a dira badiri ba babedi ba eseng ba nnete mo thulaganyong mme a ba naya konteraka ya dikgwedi tse 3. Sebueledi sa kgaolo sa botšhotšhisi jwa bosetšhaba Sivenathi Gunya a re badiri ba ne ba amogela tuelo e kana ka R150 tsa diranta. Gunya a re dipatlisiso tse di neng di dirwa ke The Hawks di senotse gore dituelo di duetswe mo diakhaontong tsa banka tsa balatofadiwa ba babedi ba molato wa bone o santseng o le kwa kgotlatshekelo. Re diwetsa fa tsa porofense ga jaana re tsena mo go tsa bosetšhaba. Naga ya Aforika Borwa ga jaana e tlhasetswe ke bolwetse jwa foot and mouth jaaka go tlhomamisitswe go runya ga bolwetse jono kwa tshimologong ya kgwedi eno. Jaaka leroborobo leno le bakile matshwenyego mo kgwebong ya nama, puso e itsisitse ka leano la go anamisa moento. Go runya ga bolwetse jono go amile madirelo a nama ya kgomo ka dikgetse tse di tlhomamisitsweng kwa Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo le Seshenjana mo Northwest. Lefapha la temothuo le laetse gore go ntshitswe meento e fetang 900 go tswa kwa Botswana Vaccine Institute mo go solofetse gore e tla romelwa mo bogautshwaneng. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Mokwaledi-kakaretso wa Lekgotla la Ditšhabakopano le mokaedi-kakaretso wa International Atomic Energy Agency ba kopile gore go nne le phitlhelelo e feletseng ya dikago tsa nuclear tsa Iran ka go ikarabela ka dipolokelo tsa uranium e leng kgang kgolo ya ntwa e tsweletseng magareng ga Iseraele e engwang nokeng ke Amerika kgatlhanong le Iran. Antonio Guterres le Rafael Grossi ba ne ba bua kwa kopanong e potlakileng ya Lekgotla-tshireletso la Ditšhabakopano kwa New York. Grossi a re batlhatlhobi ba IAEA ba ne ba le kwa Iran mme ba tlhoka kemiso ya ntwa gore batlhatlhobi ba bona ba kgone go bona dintlha tse di nepagetseng.
Gabagare mo ambasadara wa Russia Vasily Nebzia o itsisitse fa Russia, China le Pakistan di tla tlhagisa tharabololo e kwadilweng e rotloetsang go emisa ntwa ka potlako mo thulanong magareng ga Iseraele, Iran le Amerika. Dikotlafatsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Mokgatlho wa badiri wa Aforika Borwa FEDUSA o kgadile seo se bitsang tlhaselo e sa akanyetseng le e sa ikanyegeng ya Business Leadership South Africa mo tumalanong ya tuelo ya sešweng ya Transnet. Mokgatlho o kaile fa baeteledipele ba kgwebo ba leka go dira gore badiri e nne bone ba bakang go retelelwa mo go tseneletseng mo khamphaneng ya puso e tsamaisang dilwana. FEDUSA e ne ya raba mafoko a modulasetilo wa BLSA Busisiwe Mavuso fa a ne a re tumelano ya dituelo ke go palelwa ga boeteledipele. Tumelano e fitlheletswe magareng ga Transnet le mekgatlho e itsegeng ya United National Transport Union le South African Transport and Allied Workers Union e akaretsa go oketsega ka diperesente di le 6 ka ngwaga mo dingwageng di le 3 mme palogotlhe ya dituelo e oketsega ka di le 18. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Setlhopha sa Orlando Pirates se itsisitse semmuso go tlhophiwa ga Abdeslam Ouaddou jaaka mokatisi yo moswa wa setlhopha. Mokatisi wa Morocco o tsaya maemo a ga Jose Riveiro yo tsamaileng go ya go nna karolo ya Al Ahly. Ouaddou o na le maitemogelo a le mantsi jaaka motshameki wa pele wa boditšhabatšhaba le mokatisi. O solofetse go goroga mo Aforika Borwa mo bekeng eno go simolola ditiro tsa gagwe. Mo go tse dingwe tsa metshameko, mokatisi wa Blitzboks Philips Neyman wa kgotsa setlhopha sa Springbok Sevens A ka ntlha ya boineelo le maiteko a bone jaaka ba fentse Rugby Africa Sevens Cup kwa Port Louis ka Latshipi. Setlhopha sa Aforika Borwa se ne sa fenya mo kgaisanong ya Maurice ka mafelo a beke ka go fenya Madagascar mo makgaolakganyeng. Pelenyana mo letsatsing leo ba ne ba fenya Zimbabwe ka 19-2 mme ba fenya Uganda ka 26-0. Tla jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. SAPU e ne e tshwere kopano ya go rarabolola dikgwetlho tsa bašwa. Mo go tse dingwe, mothapiwa mo lefapheng la thuto la Northwest wa tlholetse dingwaga di le 3 kwa kgolegelong ka ntlha ya tsietso. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke Tshepile Mokate, motho yeso sala sentle.